Još jednom onda dobro večer svima, dobrodošli na drugu web stilsku tribinu kajkavskog pjesništva. Voditeljica će večeras biti pjesnikinja Maja Cvek. Ona nam je priredila nešto jako zanimljivo, kaže da će biti kratko, ali interesantno, pa predlažem da ju ne prekidamo dok ona ima izlaganje, a kasnije možete pitati ju nešto ako vas zanimaju detalje ili komentirati i tako dalje. Još što sam htjela reći, spremamo se kao klub izdati druge godine zbornik kajkavske poezije, pa vas pozivam sve da se uključite sa svojim radovima, sa svojom poezijom i prozom što već imate. To možete učitavati na naš portal. Ovdje imate na ovim plavim papirićima kod naše dopredsjednice adresu ili preko e-maila, a isto tako možete i sljedeći puta donijeti na tribinu ili tako nešto. Još jedna informacija, znači zadnji puta smo također snimali tribinu, pa imate ovdje CD koji možete po 20 kuna dobiti, tako da naš snimatelj nešto ima za kavicu. Evo, to bi bilo sve od informacija, osim da Web Stilus klub već 5. godinu za redom izdaje zbornike poezije i proze svojih članova. To su ta 4. Sad će izaći 5. jubilarni, pa također možete za njega slati svoje radove, proza i poezija. Osim toga Web Stilus zbornika imamo i tematske zbornike i knjižnice. Prva knjiga se zvala Pod krovom stare knjižnice. Sljedeća će se zvati Prema jednoj priči koja će biti opet uvrštena u tu knjigu i tako dalje. Još jedan zbornik imamo na temu Zagreb, znači poezija i proza koja govori o Zagrebu na bilo koji način. Ne mora se spominjati Zagreb, ali može tu biti neki Zrinjevac, neka stvarčica koja će asocirati na Zagreb. Sljedeći zbornik je Moj grad, to je radni naslov. Znači netko je šta znam iz Koprivnice, neko iz Dubrovnika, neko je iz Osijeka, pa može isto tako slati te priče iz toga svoga grada. I još imamo jedan na biblijske teme. Znači uzmete nekakvu biblijsku knjigu pa napravite neku obradu ili neki biblijski citat, neki psalam, neku Isusovu priču ili nešto obradite. Evo, to je sve od informacije što ja imam i sada predajem riječ našoj Mariji. Hvala lijepo. Evo još vas jedanput vas od službima srdačno pozdravljam. Drago mi je da smo se opet našli, vidim i nova lica tu. Znači, tribina se pomalo proširuje i nadam se da će zaživjeti, jer usuđujem se reći da je to jedina tribina takve vrste u Zagrebu. Zašto? Zato jer njeguje isključivo dijalekt, a ne samo to. Tu ćemo nastojati malo obnoviti, ali i proširiti svoje znanje iz povijesti kajkavskog dijalekta, odnosno kajkavske književnosti. Jedno je pisati na dijalektu, ali ja uvijek tako mislim da nešto treba, da ono iz pozadine, nešto treba i znati o tome. Recimo, dođete u neki novi kraj, neko selo ili bilo kud, bar ja tako, uvijek nastojim nešto iz povijesti toga kraja. Volim proširiti svoje znanje, pa mislim da je i ovdje jako dobro da to isto napravimo. Kažemo da kajkavski dijalekt je kulturno blago našeg naroda i da ga treba čuvati, da ga treba njegovati. Isto tako, dolazimo, ako učimo, ako malo skrenemo u one u početke kajkavske pisane riječi, dakle od 16. stoljeća nadalje, onda ćemo doći u doticaj i sa nekim arhaičnim riječima koje su već pale u zaborav, ali njih ne treba zaboraviti. Dapače, isto kao što Tutankamonova grobnica ima vrijedne stvari, tako su i te arhaične riječi vrijedne i ne treba ih predati zaboravu. Eto, samo ukratko. Prošli puta smo rekli da je zagrebački razgovorni jezik bio osnova kajkavskog književnog jezika, koji je bio od 16. pa do polovine 19. stoljeća u funkciji, dakle u svim porama života. Nakon toga je došao uvođenjem štokavskog, zamro je
kajkavski u svojoj funkciji, ali on nije zamro do kraja, on je ograničen i to je danas jezik pjesništva. Razlika između starih kajkavskih pisaca, dakle od 16. stoljeća pa na ovamo, i današnjih kajkavskih pisaca je u tome što su kajkavski pisci starog vremena trudili se jednoobrazno da pišu, a danas je kajkavska ta književnost, taj dio pjesništva izrazito regionalan i dijalektalan. Zašto? Evo tu nas ima Podravina, Prigorje, Međimorje, Zagorje. Svaki od nas ima svoj jedan idiom i svaki od nas ima neku drugu riječ. Vi znate, selo do sela, jedni druge ne razumiju. Ali to je jako interesantno, upravo je to reći i to je dobro da naučimo jedni od drugih. I da proširimo to svoje znanje. Upravo čar ove tribine i tog našeg nastojanja, njegovanja i učenja o kajkavskom, to je cilj toga, da nešto naučimo i o tom dijalektu. Kajkavski pisci stari su oduvijek, od prvih dana bili otvoreni za nekajkavske utjecaje. Dakle, za primanje i štokavskog i čakavskog narječja. Isto kao što je i zagrebački razgovorni jezik, rekli bi po domaći čušpaj sjedan. Dakle, mješavina svih mogućih govora, svega onog što sam prošli put rekla, svi koji su se našli u gradu, dolazili sa svih strana, nastao jedan dijalektalni, iznaddijalektalni govor i na temelju tog govora se razvila kajkavska književnost, kajkavska pisana riječ. Govorilo se od uvijek kajkavski, ali pisati se počelo negdje od 16. stoljeća kad je kajkavski ušao u sve pore života i postao je službeni jezik do polovine 19. stoljeća. Eto, tako na taj način, ako proučavamo stare pisce, mi ćemo upoznati svu snagu i svo bogatstvo i raznolikost kajkavske riječi. Doktor Ivan Jemrih 2007. godine u Zelini je objavio jednu knjigu koja se zove Kajkavski florilegij. Iz cvjetnjaka kajkavske književne riječi. Dakle, tu su navedeni pisci, stari pisci od 16. do 19. stoljeća sa svojim tekstovima. Tu ima i grafije stare, kako su nekada pisali, danas bi nam to bilo jako teško čitati, jer tu grafiju ne poznajemo. Ali ima i transkripte, znači prijevod na latinični način pisanja. Pa ja ću za primjer, s obzirom na temu današnje tribine, a to je jesen, ja ću vas pokušati upoznati sa jednim starim piscem i sa njegovim načinom opisivanja jeseni. Pjesma je stara 213 godina. Mislim da će biti interesantno poslušati kako su nekakvi stari pisci pisali. Ima i nekoliko arhaičnih riječi koje valja čuti i ne treba ih zaboraviti, treba ih sačuvati negdje u sjećanju. To je taj način čuvanja kajkavskog od zaborava. Dakle, radi se o Juraju Maljevcu, koji je rođen 1734. godine u Perudini kod Vinice. Studirao je u Zagrebu, pretpostavlja se naravno da je studirao na Akademiji teologiju, jer je pismenost je bila privilegija svećenstva i plemstva u to vrijeme. Zaredio se za kapucina u Novom Mestu i uzeo je redovničko ime Gregor Kapucin i pod tim imenom se potpisuje u svim svojim dijelima. Živio je i radio u Zagrebu i u Varaždinu gdje je 1812. umro, a ostavio je iza sebe 10 kajkavskih knjiga. Posljednje 2 knjige, Nebeski otac pogubljenu ovcu išće, nju je objavio u Ptuju 1795. godine
I zadnja knjiga je Horvatska od Kristuševoga narođenja Vitija. Dakle, hrvatski govor hoće reći koliko je star hrvatski, taj kajkavski govor. Od Kristova porođenja govorili su ljudi, evo, tim starim govorom. Vitija, vijator, znači govornik, govor. Dakle, te dvije knjige, ta dva zadnja dijela, danas su nam dostupna, možemo ih nabaviti. One su u transkripciji, u prijevodu dostupne, sa jako opširnim pogovorima doktora Alojza Jehliha. Tema, rekli smo, ove tribine je jesen. I ja ću biti toliko slobodna, neću cijelu pjesmu pročitati, ali ću vam jedan dio pjesme pročitati. Eto, rekla sam, pjesma je stara 213 godina. Dakle, kako Gregor Kapucin opisuje listopad? Listopad je tipičan jesenji mjesec, dakle listopad i studeni, jer to su dva potpuno jesenja mjeseca. Kajkavci kažu listopad, d se ne čuje. Taj d zadnji se ne čuje, nego prelazi u t. Genitiv listopada i onda imaš listopadov, f kažu na zadnje, tako i pišu. Ili ti se zove Miholjščak i Lukovčak. Miholjščak po Miholju, Lukovčak po tome jer se u listopadu sadi luk koji je fino tam za novu godinu, imaš mladi luk za jesti. To su dva kajkavska naziva za listopad. Eto, ja ću jedan dio pjesme pročitati da se vidi kakvi su ono vrijeme bili običaji u listopadu. Sad je dosta sada. Sad je ili voćka ili plod, jel? Sad je dosta sada, vse je dozorilo, samo s dreva pada vse kaj je rodilo. V septembru sad je još koji kisel, pišiv. Sada stoji kak na dnevu visel. A u oktobru ves je v srženosti, saf je u plod, saf je dozorio, srž mu je dozorila, jel? Vsak se tomu smeje u vse obilnosti, dakle sve je puno obilja, listopad je rodan, rodilo je sve. Mi kajkavci vas razmijem. Da, ali ima tu arhaični riječi neki. Nje zreći moći, kak je vse povoljno. Povsud za tve oči daš je dragovoljno. Glej, po tersiju kak je vsak rozgva dobila. Kolec od težine gorozdja se podira. Tja od nižine kad jagode stira. Čak od ozdola gdje rode one, gdje su velike bobe groža, jel? A kolac je tako grožđe teško da se trga od težine, jel? Muškat žuti ovde, tam visi belina, kozjak stoji onde, polek je imbrina. Grozdje lepo, rodno, debelo, čerleno. Belo te ugodno, neko je rumeno. Po tersiju se brači na širome zidu. Kak se komu rači, na breg skup se zidu. Jedan reže, zoblje drugi, tretji krade. Gda se na zoblje, češe se po brade. Gospon z brega gleda, s španom se spomina. Kad jarek pogleda, braće opomina. Kad grozdje iznose, vsi v prešume žiju. Noge peru bose, ognja naložiju. Jen se v kutu češe, drugi okol zbanja. Na glas breše, drugi peku si kostajna. Neki skočik preše, jedni grozdje tlače, jedan ljuči teše, drugi se navlače. Jedni nose mošta, drugi lagove pari. Vsaki skoro košta, v nogi se pokvari. Kad mošt glavu vudri, onda vsaki huška. Onda su vsi mudri, opali nje
puška. Dakle, ima i dalje, ali bilo je slično i onda kao i danas, samo što danas gazda bere svoj vinograd, onda se je gospon na vrhu brda spominjao sa svojim upraviteljem imanja, sa Španom, vjerojatno opominjao one berače i tako dalje, ali svi su, evo, točno opis kako i prije 213 godina je bilo, evo, isto su takvi nekakvi isti radovi bili u vinogradu. Ovo što sam pročitala je razgovjetno, ali ima i nekih starih riječi tu koje možda neki ne znaju, a koje valja zapamtiti i ne zaboraviti. Eto, to je bio moj kratki uvod, povijest, evo, jedan mali komadićak povijesti te naše kajkavske književnosti. Danas smo se znači upoznali sa Gregorem Kapucinom koji je polovinom 18. stoljeća pisao. A sad ćemo, ima možda neko pitanje? Da, ja vas pitam. Zakaj su berači morali fučkati? Da ne zobije grožđe. Da ne zobije, da. Ali vidite, nekoj krade, nekoj se češe po brade i tako dalje, da. Pa i meni je moja mama uvijek rekla kad je neki filo spekla, čuj fučkaj, onda. Da. Eto, to su dakle stari pisci, ali mi tu imamo i pisce koji su mladi, jel da? Da, pisce današnjice, ne u smislu... Konačno jedna prava riječ. Konačno jedna prava. Znači sve to sam rekla krivo, dobro. Pa je onda sreće gdje mlada. I onda da, pa naravno. Ovako, danas pisci pišu svaki na svoj način, dakle jezikom svoga rodnog kraja ili onog kraja koji im je posebno srčeku prirasao. Kako pišu Zagrepčanci? Evo, dao sam ti, Rado, sva leta svoja, najdragši na vek meni si grad. Dao sam ti ljubav i najlepše senje. I znam da znaš kak imam grad. To je pjesma mojeg prijatelja, našega Damira Kilha. Ja sam si uzela slobodu pa sam samo jednu strofu pročitala iz pjesme koja je meni osobito draga. To je naš Zagrepčanec, dečko s Dubrave, koji je vrlo svestran i glumac naturščik i pisac tekstova, surađivao si sa Sinišom Leopoldom, još vjerojatno uvijek. Eto, Potočnikom. Tako, da. Napisao si oko 700 pjesama, bavio si se nogometom i baviš se vjerojatno još uvijek iz rekreacije i tako dalje. Dakle, dvije knjige, Sudbina jednog cvijeta i Senje i kušleci. Jedna je kajkavska, jedna je štokavska, je li tako? Da. Standardni jezik. Da, standardni. Prva je krenula Sudbina jednog cvijeta. Evo imam je tu, nekako sam osjećao, neko nisam znao šta će biti, ali evo ga, Sudbina jednog cvijeta, to je moj prvijenac, 2006. godine je objavljena. Pa mogu reći da mi je ta zbirka ovih pjesama u stvari otvorila mnoga vrata. Dok nemaš nešto čvrsto u ruci, nitko te baš ozbiljno niti ne doživljava kao pjesnika. Pa onda kroz nekakve promocije dotične zbirke su se nekakva nova prijateljstva događala, znači poznavanje s ljudima koji su htjeli, željeli i mogli nešto pomoći, koji su ostalo, znači i prepoznali nešto da tim pjesmama ima, da je valja podržati i nekakve sljedeće projekte i evo tako je nakon određenog vremena, malo dužeg nego što se ja u stvari zamišljao da će to ići, izašla i ova Senje i kušleci s podnaslovom O ljubavi po međimurski, znači jedna kajkavska, mene koljenima Zagorca, znači ne Međimurca, koji sam objavio zbirku pjesama na međimurskom. Interesira me Sudbina jednog cvijeta, Senje i kušleci. Jako lirski naslovi. U ovom drugom vremenu
prepuno svakakvih grdih događanja, više grdih nego lijepi. Kako je biti romantik? Pa jednostavno ako si takav. Ja ne vidim ove ružne, grde, hude, lopove, pokvarene. Niti o njima želim razmišljati, niti pisati. Ako se negdje s njima dotaknem, ja se odmah i odmaknem. Ti se odmekneš. Tak da. I onda nije teško biti lirik, nije ako si još i uz to, i zaljubljen, jel? Sad nam je i otkrio me. Pa naravno, ljubavne pjesme su uvijek, znači moraš nešto doživjeti, ne možeš sjedeti na hladnom kamenu i pisati o nekakvoj vreloj ljubavi, ne baš. Dobro, nogometaš, novinar pomalo i tak dalje, svestran, hoću reći, kako si se odlučio baš za pisanje poezije i kako se to dogodilo, od kada je to, od kad to traje? Da, ovo si dobro rekla kako si se odlučio. Mnogi kažu da se ne odlučio da to dođe, a ja sam se baš odlučio. Iz inata. Da, ja sam počeo pisati pjesme iz inata, jer u osnovnoj školi jako me je smetalo kad smo morali reći što je pjesnik time htio reći. Ja sam imao svoje viđenje određenih pjesama. I nikako se ja s mojom učiteljicom nisam mogao složiti oko toga. I završavao sam na razgovoru kod direktora, kod pedagoga, svašta. Mislim, tako, to je bilo onako jedno baš mučno stanje. I onda sam rekao, čekaj malo. I ja sam malo pisao i nakon možda recimo 5, 6 ili 7 pjesama, nisam baš odmah onu prvu, joj dao. I onda sam ja, kad smo trebali po izboru svom nekakvom na satu čitati, ja sam pročitao svoju pjesmu. I onda sam ja njim pitao, a nisam rekao, naravno da je moja, ne? Odmah. I onda sam pitao da neko nam malo kaže šta misli o toj pjesmi, šta je pjesmi htio reći. I ona meni počela priča, sam rekao, ne, uopće nisam to mislio kad sam ja pisao. I to je bilo nekakav moj početak. I onda bilo ono začuđeno, oči ovako. To si ti napisao, kao ono, ne, Desposobnjaković, koji do sad nije kužio nijednog pjesnika. I sad sam ja napisao pjesmu. I tako je to ispalo, tako je krenulo. I onda sve nakon malo nešto, i onda nekako sam vježbao na pjesmama koje su bile poznate, popularne pjesme koje su pjevali pjevači. Nekakvi naši ili strane melodija koja mi se sviđala, pa sam tu počeo malo nekakve tekstove raditi, a opet iz tog jednog revolta jer mi se činilo da to o čemu pjevaju, nekakve banalne, glupe stvari, da to nije dobro. Evo, i to su bili moji početci, revolt, bunt, ja to mogu bolje i dan danas se mučim i patim da se dokažem da mogu od nekih bolje, ali teško pride. U poeziji se ne treba ni mučiti ni patiti, zato se piše iz gušta. Pa da, zato vedno, pišem ono što ja osjećam, pišem ono što... Ali kaj, to su bili nekakvi početci, tako je to krenulo. Reci ti nama, kako ti je lakše pisati? Na standardnom jeziku, književnom ili na kajkavskom? Pa mislim da mi je možda kajkavski lakši, mislim da imam više slobode, mogu kombinirati riječi, evo, i te nekakve arhaične, mogu kombinirati nekakvu modernu. Ako evo, hoću biti Međimurac, mogu biti Međimurac, ako hoću biti Zagorec, moram biti Zagorec, a ako mogu malo biti fleksibilan i, sad sam to jako lijepo rekao, ne fleksibilan, po domaći, onda, znači, se jednostavno opredijelimo za taj naš zagrebački govor koji na neki način trpi sve, jer ima unutra svega, kako si rekla, prije čušpe. I onda je tu recimo, a on u stvari oslikava i mene kao osobu, moje djetinjstvo, moj današnji život, cijeli život sam u Zagrebu, gdje sam se rodio i jednostavno taj grad osjećam tako. I onda me smeta kad mi ga drugi menjaju koji su mi došli ga zmijeniti. A skeni su svoje selo zmijeniti. Da, evo. Oni vole svoje selo, oni su njega kamen pomaknuli, nego ga vole u Zagrebu, jel? Dobro. S obzirom na prirodu posla, stalno putuješ. Kad god te nazovem, uvijek si na putu. Kad stigneš pisati i daj mi reci, evo za kraj ovog kratkog razgovora, odnosno ne meni, nego svima nama, naravno,
Da li imaš podršku ukućana u ovome što radiš? Pa da, mislim, tu nema nikakvih problema, poteškoća, da pače, imam slobodu potpunu. Što se tiče, znači, ako je meni sad u ovom trenutku, ne znam, kuham ručak i imam ideju i trebam napisati nekakvu pjesmu i nije problem, znači da se taj ručak malo odgodi ili da žena uzme dalje kuhaču, jer se mi tak malo dogovorimo ko kaj kad, jer ja volim, hvala Bogu, vidi se po meni, oko kuhinje se motati. I tako, onda recimo, ne znam, putujem stalno, pjesma nastane za volanom, ima neke, evo, koja je sad u Rešetarima ove godine objavljena, nastala je na autocesti između Osijeka i Zagreba. Jednog petka i petak se zove i tako, ima i koji su nastali na nekim drugim cestama. Danas je lakše, onda sam morao nekad prije stati pa zapisati ili da me policija vidi na volanu, držiš komadić papira i pišeš jer ne stigneš stati, izgubit ćeš nit koja ti je došla, to vjerojatno svi znate kako to ide koji pišete. A danas je to puno lakše, vozim, uključim mobitel i izdiktiram to, kad treba dođeš doma, zapišeš. Da, to je tako. U jednom razgovoru prošle godine, mislim, Julijana Matanović je jako zgodno rekla, između muških i ženskih pisaca je velika razlika. Muškarac kad piše, bilo pjesnik, dakle prozaist nije bitno, on radi. A žena kad piše, mora najprije speglati, skuhati, pospremiti, onda se može sjesti i onda može napisati. Ona piše, ali on radi. To je razlika, zato sam te to pitala. Eto, imali smo jedan, nadam se da ste kolegu Damira sad kroz ovaj kratki razgovor upoznali i da ne duljimo, da bismo svi nekako stigli na red, dakle, da bi svaki mogao od vas pročitati svoj rad. Ja bi sad Damira zamolila da nam predstavi i nekoliko svojih pjesama. Pa da, evo, počet ću možda s ovom kad je tema jesen, pa možda jedna, evo, ja ću se ustati. Neka sam naučen da pjesme. Svaka pjesma je zavrijedila da se da. Evo, ova je pjesma, znači, tako, možda jedan trenutak odraza duše, stanja, pa eto, objavljena je u zborniku književno-likovnog društva Rešetari prošle godine. Moja jesen, guste megle, mrzli dežni. Jesen v mojemu kraju, jesen v meni. Ja v listju kaj farbe preleva, v listju kaj čeka mrzli veter, da ga stene. A sad još jedno malo o jeseni, a taj je iz moje zbirke Senje i gušleci, a inače ona je prije toga objavljena u Kaj u Kustošiji 2011. Kaj me je briga? Došla je, Bog zna po šteri pot, tak zlateča, tak dišeča. Škorci se veseliju, a mene, kaj je briga za to? Imam ja punu vreću svojih brig. I tak mi je sejeno, jel klopotec klepeče sam po sebi, ili ga tira veter kaj me potrti mi črepi fučga. Nišlje ne je briga. Samo se ti zlati i diši. Ja sam ostal tam, gde mesto črnoga škorca cifrasti i veseli popevljaju ptiči. Cajtima žarećim, da v tenje žalostne vrbe, tak srećno na prsi mi se pritisneš ti. Evo sad jednu malo ovak za afrikansku, koja je isto 2011. objavljena u zborniku, odnosno u Hrvatskom kajkavskom kalendaru, u izdanju Matice Hrvatske ogranka Čakovec. A naslov je, tak je počelo 7 prokletih gledin, tega zamusanca. Ravne vjoči, kaj mu križ beži, pak se ziblem leve
desne, kaj bi ga pratiti mogel. Male je Miru stal, pak sam ga zacimati probao. Ali nije tako bedak, kak se mislil. Ja sim, ona sim. Ja tam, on tam. I par put tak. Namignuo mi je baš da i ja njemu. I nosa si je kak i ja česam. Da mi je jezika splazil. Tak sam ga šlopil da se je mam špigel potreb. A možete sad onda nekaj Zagreb? Pa evo jedno kad sam već spomenuo nešto o Zagrebu i nekakvim, imam ih još koji su baš onak malo, ali evo sad jednu, taj malo dulja pa onda Komigajev kralj. To više nije onaj moj Zagreb. Dok se pomalo sprešetavam po Ilici, po okolnim ulicami, niš ne vidim od poznatih ni dućana i negdašnjih kavana, šnejderaja i frizeraja. U Frankopanskoj nih Zagorcu se ne mre navrnuti, a stari, poznati zagrebečki šušter mi se čini kak da mjesto Fertuna oko vrata ima kravatlika. I dok si tak po pohavanom u gradskom asfaltu derem stare poznate džonove, tu, u Gundulićevu, na mojoj negda obrtničkoj školi, mi se čini da sad piše pravni fakultet. Kad dojdem doma, moram si diplomu provjeriti. Od škole, ko negda, otidem prek Varšavske do Cvjetnoga placa. Malo sam se teže snašao, skoro sam prerano pod zemlju otišao, ali došao sam. Obraćam se okoli sebe, ali ne vidim onak veliku kinodvoranu kaj je tu bila. A kak bi onda vidio ono malo, drago mjesto v kojem sam prvi put picu probao, se razmalo uz maslu. Ni cvjetja baš nekaj nema na Cvjetnom placu, pa se zlečem kroz sve te stolove i stolce i kak pred puno let kroz oktogon dojdem na trg. Čekam 11-icu za Dubravu, a viš vraga, to je još uvijek isto. Gledam kak ti prema centralnoj ljekarni, onak praznoga pogleda. Ne vidim, a tak bi štel vidjeti tu svoju mladost, te kresnjake, komade i prijatelje. Na čas zasenjam negda poluprazne gradske ulice i trgove, na kojima danas ne vidim srećno ličeka. Svi su nekak potureni, bez senji. Kaj se je to dogodilo mojemu Zagrebu? Ko mi ga je zmenil? V kralj? A morti to samo ja trebam iti na laser, skinuti mrenu. Zagorska duša. Potiho je mesec srebrom posipao brege i križe, sve duše kaj spiju. Ja sam po pevku o ljubavi pisao, o rukama tvojim kaj već me ne griju. Potiho se bušao vun svojih senjah, življenju se vrnul skrivečki kak dan. Pogledao u nebo, zvijezde bleščeče, pa bom o njima zapopevao si sad. Znad Zagorja mojeg najsjajneše oči iz neba glediju taj prelepi moj kraj. Doteknuti zvezde nije mi moći, žarko to hoćem, kak i tebe takaj, zvezdice moja, gašnjena stiha. Na nebu te išćem, osvjetli mi puta, po bregima dragim mojeg djetinjstva, gde zagorska duša samotna mi luta. Ovo je pisano u vlaku, a mislim, ako ti pišeš u automobilu, ja u vlaku, ne? Po zraku beži liste z grana, čez meglu hodi senka na ciframa. Sve čerleno i žuto, napečene kesteni drži, sve smo starejše zvana.
Jeste nas tera da kujemo peće hižu pojedemo. Nebo se svako malo zlije, dušu nam zgreje topla reč. Te god dovedemo i tako zavimo da den po den slavimo i nebo nas već. Ova, znači, to je inače, da, to je tekst koji je uglazbljen. Znači, ovo je baš pisana kao tekst, ali može dobro zvučati kao pročitano. Uglazbio je i pjeva gospodin Martin Srpak. Popevka mojemu gradu. Dal sam ti rado sva leta svoja, najdragši na rek, meni si grad. Dal sam ti ljubavi najlepše senje i znam da znaš kak imam te rad. Tvoje me sunce v životu prati, moj voljeni rodni si grad. Koliko te volim, ne mreš ni znati, ali veruj mi, Zagreb, imam te rad. Sunce te kupa, lice ti dmiva, zlatem obasjava svud. A ti se smiješ isto kak prije, Sava ti oplakuje skud. Ponosno stojiš, leta već mnoga, 900 prešlih je, a sve ih pamtiš, sjećaš se svega i čuvaš najljepše sne. Hvala. I evo jedna, ne vrem se ščekati Zagorje. Da bi sunce zbuditi se štelo i prije zorje, da te gledim kak si lep. Ščekati se ne vrem, od snočka mi fališ, vidjeti te moram celo. Da bi htići zbuditi te šteli, tako spano, cveti u rane črešnje, da ti moram prije zorje reći, da za svete nema celi. Da bi melin stari, kak negda zaklopotao, prije htićov, prije sonca na potoku, kaj još spi, i ti spiš. Tak pospano u senjah, svojim sem te srčekom omotam. Evo, čuli smo i upoznali Damira kao pjesnika. A ja bi sad zamolila, imamo tu dvije nove pjesnikinje koje još nismo čuli, pa bih danas dala njima prednost. Zdenka, bi li ti nama nešto pročitala? Naša gospođa Zdenka Ajnić, inače je i slikarica i pjesnikinja. I pisac. I pisac. I kipač. Znači svestrana je također. Imat ćemo priliku na jednoj od idućih tribina malo duže s njom porazgovarati. Rano se je stala bakica sa sela, zagledala oko sebe kaj bi još zadolezela. V košaru je nametala sveg s njive i staje, za kaj je znala da gospod rado peneze daje. Prazniki buju skoro, svakom je purica nila, da najveću dobro proda, prilika je sada bila. Krumpira ne sme preskočiti, a u stogu pasala i domaća šljiva, jer poprave ga apetita dala. Mladi lukec je poteral, taman za priloga, za kaj da kupujeju u dućanu, kad ima dosta svoga. Jajca je prišparala, 10-ak ih čak ima, a jabuke domaće pašeju v raznim kolačima. Nažalost, više ne mre stati, truda si je dala, ipak se razveseli kad je blivatu pogledala. Jaglaci i visibabe na vrh još moraju stati, da gosti ugodiju, gospodi će koliko mu dati. Sunce se tek probudilo, bila je rosna zora, zna da na Jelačić placu čim prije biti mora. Zagrebčanci pred praznike rano k placu juriju, da za dobru kupnju još usput Bogu zahvaliju. Birtija je vam pri ruki, kak i treba svugde biti, gdje se može čovjek od napora malo i odmoriti. S nama je večeras moja dugogodišnja prijateljica, Božica Brakulić.
Inače, moram reći da je ona također jako svestrana. Ona izuzetno lijepo pjeva i aktivna je čak u 2 pjevačka zbora i voditeljica je Tribine Kutrić na Kuslošiji. A što je još jako bitno spomenuti, izuzetno lijepo recitira. Izvoli Božica. Hvala lijepo. Pišem dugo poeziju, prije svega zahvaljujem ti na pozivu tebi. Imam drago Damiru s kojom u zadnje vrema nekako u komu smo stalno nešto radimo, baš hvala puno. Osjećam se lijepo i udobno. Kajkavsku riječ jako volim, reč jako volim. Ja sam Zagrepčanka sa zagrebačkim kajkavskim. Malo se borim jer ja bih rado ovaj arhaični što Maja često puta spominje i strašno napnem svaki puta uho i dušu i sve, da to čujem, da to upijem, to je malo teže. Ali i ovo s čim raspolažem, volim, baš volim kajkaštvo. Pišem za djecu, na standardu, ali i na kajkavskom. Jako sam ponosna, do sad sam napisala preko 60 pisama za dječicu. Možda budem imala priliku to malo, nekakvu knjižicu. Hvala lijepa. Evo, da možemo o jeseni, jer Da, jeseni. grozdje. Jesensko sunce, brege, zlati. Žvenaste listju, sredo grozdje spi. Grozdi su nabrekli od prevećih slasti. Čakaju, kdo ih došli pobrati. Kad god se okreneš, danas je se zibe. Spod zreloga grozdja zemlje prigibe, a groznik izdobni s medredom stojiju, tica se mladih za pravu iju. Od jutra do večera tice ga čorgaju, na njegoj slasti zahvalne pevaju. A grozdje raz, sočno, mučno i ljude mami. Prije tica nek njegov slas provaju sami. Tak se i sama veliku košaru nabrala u škatru, i mlinu, grozdje visoke fere, pesmom i molitvom Boge ku rekla hvala i spustila se z gorica čez stezice vere. Ja bi sad Gorana Gatalicu zamolila, vjerojatno da vidimo raznolikost pisanja. Vjerojatno Goran ima poznavajući ga. U smrtnih očih vrpa starosti razmata se kak sposehle listje. Jesen vabi misel u samice, tam negde pogibelu u požiraku. Dej mi mente na hrbat, hižurku s rečima, da ju vlečem sumračnom cestom. Dej mi pleća za rečljivost, da snubim jesen, da ju napelam u svoje smrtne oči. Raznolikost pjesništva. A gospodin Maruščac? Roke so mi v žepu, se poleku španciram. Gledim malo po strance, kak da od nečega zazeram. A v srcu me vse više zebe i stišče, kak je zdejno moje samačko jugišče. No, ali sem i ja još navek nekakva fora, pa zake da klenem ili legnem na pol dvora. Sem zato legnul na pol ulice, pred križanjem, poprek dućana i mesnice. Trubene i klenome, kumice, radniki, općinari, direktori, glede na me odozgora. A ja se baš već zabavljam, smejučim se odozdo. Na kraju sam se digel, došel je cucek da me zaščiti. A ni moj puci niš ni bistro, sam v mene jadno plešči. Dobro, bavim se primjenjenom likovnom umjetnošću. Dosjećam ljude mirisom i biljem kroz aromaterapiju i aromasaže, bojama kroz slikarstvo, riječju kroz poeziju, misli, anđeli, da.
I tako, pa ja trudim se. Od srca bi štela. U cvetju cel breg. Tu najviš si mir. Zelena lepota i vse. Tu najlepše dišimo. Od srca bi štela. U potoke gacati. U krošnji se verati. Suncu prejti. Cvetna duga dok ne zajde. Od srca bi štela. Zemlja bi potirala cvet. Još jedan put. U cvetju celi kraj. Kak duša sva. Od srca bi štela. Tak se odpravila noć. U tih oči ščakujem. Čez meglu nekak sen stao. Čez meglu odpravila se noć. Ne zvoni već kak negda, od davnine. Prijatelji nisu već pajdaši, ni družina. Senje. Srce mi bormiš, u tih oči ščakuje. Čez meglu otišle su senje. I ne mrniš. I tak svaki put. I tak prošlo se. Za oblak. Čez meglu, gde još bi štela nekaj, u tih oči ščakujem. Hvala. Jesenske farbe Zagorja. U daljinu sam se zagledala svoje terase i zadivila se kak lepe farbe Zagorje krase. Mene su berači tak rano stali da bi čim pre grozdje pobrali. Grozdje belo i črno, lepše ne mre biti. Vinče ko borujno bilo, dalo se mu piti. Svi su tak veseli i tak mora biti. Vače budu pune, moramo se Bogu zahvaliti. Zasjele se farbe krasne, zelene, žute i červene. Zagorcem u tuđini, za Zagorjem srce veni. Zato rado u berbu dojdu si, popevaju si, jedeju, pijeju, takvi smo Zagorci mi. Lepo ti si Zagorje, pregovito i zeleno, gledim te s terase, srce mi je veselo. Soncem rasvetine, lepe farbe tebe krase, cijeli den tebe gledim, dok luči se ne zgase. A naš Ivica? Lepa je jesen u Velikoj Gorici. Kad si sednem na dupli espresso, a svaki si ne bi vozu trebali, na terasu nekog pivca, možda kod Barbare ili gdje god, i glumim tura. Ona kofrlje, rip na kraj stolca, leđa na 3,10 m, a lasi kak rogi strše. A papki vide s druge strane stola, osjećam se ko doma. Topli ruganski vetar dofurani suhi list kestena iz Zagrebačke i podsjeti me da i ovo leto ide kraj. I počnem gruntati o gljivama iz Turopoljskog luga, s dinstanima, s jajcima i s lukom. I počnem gruntati o cveću i lampašima, jer sisvete su skoro tu. I počnem gruntati o svojim mrlim milima. I čini mi se da sede s menom ovdje, žlabraju, potkubavaju, zakaj se nisam počešao jutro. I onda zakričim, a kaj je to vas briga? A konobar me bilo pogleda u prolazu. A meni je sve ravno, od Plesa prek Visokog brega, gdje uopće nema brega, do Kurilovca, jer takav je naš kraj. Kak god, možda sam i fuvao temu,
Htio sam samo reći da je lepa jesen u mojoj dvojici. Jesen zagorila. Pokraj dugeg leta jesen je došla i sa sobom donesla pune saklakih boja. Liste drveća padati je stala, nisi više mogao znati ni broja. Ni sonce više ni tak fest grele, a i dani su postali sve krajši i krajši. Kad brzo spustila se črna kmica, da se lete vrne, svi štele bi rajši. I dok listi šušti pod nogama, možda se neki još kupljaju na moru, ali nema lepšeg nek vidjeti kak zgledi jesen Hrvatskem Zagorju. A dešć curi. Dalje se na jempot smračile nebe i daline sve tak črne. Još noćka su najavili vreme dobre, a već zutro se pak se obrne. Veter je počeo zibati drveća i jabuke su s vočke opale napne. A dešć je stal tak fest cureti i manj se razleo po celemu steklu. Dane je sve na jempot postale puste. Samo pokraj čovjek dima se žuri. Sa to sonce same senjak ne može, a dešć curi, a dešć curi. Šaljem dvije pjesme, ako vam se svide, drago bi mi bilo da ih pročitate. Trenutno živim u Biogradu i nisam sigurna da ću stići do 15.10. u Zagreb. Evo, ja bih jednu pjesmu njegu pročitala. Kasnije ja sam joj odgovorila i napisala sam da mi je drago da se javila i da piše kajkavski i da nema smisla da se ne i onda je napisala ime Jasenka, nisam sad prezime si nisam zapisala, uglavnom članica je zapravo objavljena na portalu. Eto, ovako je napisala. I jesen dohaja. Megla se valja, čez livadu se vleče. Jesen dohaja. Nikaj mi se neće. Čez prozor gledi, ko stajne priberem, pečicu naložim, orehe poberem. Megla je sve gušća, lun se nikaj ne vidi, kak testo se vleče, kraj pečice sedi. Lijepo je da su ljudi reagirali i svakako je to pohvalno za ovu tribinu. Sredi jeseni listje, tere bubite muči, uz čepec na sladnom i vetrom dojde. Listje, ta hižina družina, raspackavle se prek mojeg lica, kak bratva samoće. Cifrasta delba življenja utapa korake, gde goder se najdem. Previdnost cajta skosanih na pute, kak laščica met listjem nekam odhađa, beskraj. Jesenska pesma. Stiha su suhe, jesenske megle. Preplašene ptice na jug su pobegle. Jesen, polehko zible, ogolele veje, a brege i dole mrzli dešt hreje. Zible, zible jesen, veje, polehnuto cvetje, tanca veter, po pudivi žviga i popeva. Senjajte veje i cveteki v jesenskoj zipki, pak u protu letja i lepih dneva. Vera. Njegov sem in fraj, sam na te mislim. Lijepe na bregu grunti meti, skrbeti, hoditi in obhajati.
cel dan popevati do trde kmice. Kum Štef, Jožek, o Božek, Božek, mošt kak škofec kaplje na sve strane. Na oblaku snoj curi, a vince v srcu gori, njegov sem in fraj. Kda se podružim, vsaki put me smoči srbljivec, svadim se z njim. Hit me i valja, ni to bez veze, lepe je tu živeti na bregu. Tu navek veselo društvo stoji, pajdaši, pormeš večkrat zbijem šale, kričim kak crkveno zvono, da svi me čuju zdaj. Njegov sem in fraj. A kaj ima u Velikoj Gorici? Probala recitirat na Turopolsku. Pa i to je dobro. Naime, jednu moju pjesmu koja se zove Turopoljska prva, a koju sam ja na zagrebačkoj kakavštini napisao, je jedan gospodin tam domaći, zove se Zdrave Kurčić, preveo na Turopolski. A ja mu se sad povučim da ju probam tako i pročitati koliko mi ga uspije. Najviše mi muče samo vlastice. Turopolska prva. Španceram se po Gorice, nije nam za pivu. Kog me je pripeklo, svi beži u hod. Raskopšal se drugaču, natikače vlečem, isplazil se mjezik, a plazim kroz grod. Španceram i pesekima saluteram, teriname s dvorišća loju. Da sedne ploča, popilbom pivu, gdje god me kjomnerice znoju. Kolodvorske su jedna vrata, u sterebu se na vijek smucao, ali da me ne bi otirali kak torta, nikdo ne bom na njih pokucao. Španceram i pesekima saluteram, teriname s dvorišća loju i fučkam baladu jednoj culji po cijelom lijepom turopolskom kraju. Trebalo je Željka Cvetković pomoći. Lidija, je li ima još koja? A potom Žubori. Sedim trpsio na klupe stare, a potom se čuje kak stiha žubori. Poleg njega podačnice se plave i pokoj bumbar na cvetu se stvori. Pokraj gradske buke ovo je raj. Tu se najbolše mora tišinem žiti. Po toku tople roka svežiti i žnjeni vroče lice vniti. Te po toku ostavam svoje senje. A on zgledi, kaj da mi nekaj govori. I poslušam, kaj mi to stiha šepće i čujem ga kak stane žubori, žubori. Stara lipa. Dvorišću kraj hižice trošne, lipa stara, već puno let ponosne stoji. I ko tut projde, svi u ime rada, i tak zgledi, ko da dane svoje broji. I deška curi ne morala nič, ona još samo lepše zgledi. I to listje na jemku tak zablašči, kada same sonce na nje sedi. I vetar kad puše, ne da se tak lahke, i njem ona vješta se inati. Kolike let bi još tak dočakala, to bi od nas to moglo znati. I kad jutrašnja rosa pokapi svoje kapi i napuniš njimi cele dvorišće, tad lipa deši kak najlepša rojža i od nje sretneš i nije nišće. I kad sončice grane i dan pozlati, tem trovima tulike žara, i nim zateka je zborana, zvinuta i žmehka, al se ne da naša draga lipa stara. Da li je gospođa Zdenka još nešto pripremila?
Došla sam, preko čala me gledela. Zakaj ne stenjem, kak svaki put je bilo. Mam je sumnjala da se neke zgodilo. Kak bi kukal kad me tak lepo gledela mlada puca Ivka iz susednjega sela. Kad je sajam bil, iz ruke mi je piti dala, da ljubav budali išla mi je obećala. Sjetil sam se toga i došlo mi je milo, kak da se to dalje već i dogodilo. Ide u školu dijak prvak. Ga z visoka gledi jaki četrtaš. Smejoč mu se zdevlje posprdno gospod i trećaš i drugaš. Sve to gledi modri petaš. I baš ga briga veseli šestaš. Zaljubljeni pak sedmaš, sam se ugleda da bo postal prefrigani veliki osmaš. Naša Štefanija. Šuška, žuto listje. Šuška, šuška, žuto listje. Listek se na listeka stišće. Još jednom letu u kraj prihaja. Lepotom se šuma pozdrava. Veter puše, na pol gole peteljiše. Svaki živi stvor svoj kutek išće. Zapadnjak vleče, oblake črne, u soncu vrući smem umire. Dežek gusti stiha kaplja, kupčice listja u zemlju vtaplja. I šiju dunje i hruške citronke, mjesto stići škripiju šalaborke. Rode i lastavice su na jug odletele, zato su oštre pile po šumam zalajale. Megle goste su brege dole pokrile, jesen svoju tožnu tenju dobile. Viteznancova jesen. Znović šmajhla se jesen, s dišećim grozdjem na stolu. A ja, scoprana z njenom lepotom, stihaju prosim, naj igra u molu, naj igra nežno, kaj bi si dušu u zlatoj hosti otparila. Im se u ovem grenkom življenju Bogica skorom dodrla. I bila je dobra ta jesen dišeća. Sve džunđe je zebrala u moje senje. U zlatoj hosti je čakala muza, a versi su zvonili zveje. Jednom davno u jednom gradu. Bože, kak sam bio mlad kad sam te na griču košuval. I sva ova leta lepa i grda, taj spomen u tikvi sam čuval. Ti si bila najlepša cura, ali još si dišala po mleku. A ja, zloglasni uvijek je svako ištel pod teku. Sedeli smo pod lampom i gledali kak svetli naš grad. Po skrivečki sam te pogledom svlačil i taj čas bi te zelo rad. Uši su mi se pušile, recitirao sam ti ljubavne pesme, a kad sam skužil da su ti lepe, dio sam se tam gdje se ne sme. Imal sam veliki feler za folira i to nije bilo pomoći. Zaljubljivao sam se u svaku pucu koja je imala lepe oči. Otišao sam iz Zagreba, život me hitil, prošla su duga ljeta i ti se možda više ne sjećaš onog slatkog probisveta. Sad recko nađem cajta šalabajzat po vodnjem gradu i na miru si sjesti na klupu kraj Matoša u hladu. A kad se strefi da me posel ne tera i da ne gledam na voru, pojdem tam i gledam svoj Zagreb i mislim na najlepšu curu. A ja bi sad za kraj predložila da nam naš gost večeri, naš Damir, još jednu pjesmu pročita. I ljubav je vjesen mrla.
Listje se zlotno opravo oblači, zodjo si ispunjava željo. A ja, ali bom svojo spunil, da najdem tvojo roko belo. I predi nekih je listje pokrilo, naše so steze se zgubile. Listje mrlo, živ mi ljubav, koja morti nikdar živela ne je. Evo, ja se stvarno svima zahvaljujem što ste odvojili svoje vrijeme i evo, iskazali ste želju da se družimo i da... I s moje strane hvala svima što ste podijelili s nama svoje stihove i nadam se da ćemo vas vidjeti na sljedećoj priredbi.